Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем юбилей, 50-летие члена Союза журналистов Российской Федерации, члена Союза писателей Российской Федерации, заслуженного работника культуры Республики Дагестан и просто замечательного, великолепного человека Бебека Кунакбиева. Kores'ta benimle 50 yıl duvaydan tavrı başına öğrenim. Ben esmir ile nasip adamlardan var. Niyetim olsa da ben şu bettiğimci 50 yıl duvaydan ben yolunda aytsam inne yakşı adamlar yolu oturan. Sürdük ettiğinde kolumları ben tartıp turguzgan teberi bir bağlan. Başka yolda gete durağından sen tersi yoldan bana tırasana düz yollama sağlam beni. Çoğu çoğuna da ben bugün özüm sağ salamat mıydı sizge yüzümde baktırır. Hoş geldiniz. Mene adalet akşama gayet falan. Adam 50 yıl ömür sürgünde adına bağlı bayramak yok. Men ne ettim ki? Mene adına ne his kaldı kendine? Men de şurada bulup parayman. 50 yıl ulayını aldığında az ömürde tuğur diye aytsam şu vaktin içine men yaratı çok yanına aldığında birinci kitapla yazılaman, erli olmama, yaşattıraman, bu adamlarla biraz tanıştırdım ben. Benim bir 3-4 türlü bölüklerim var benim yaşamımda var. Şurada benimle şunu bekleyin de söyleyip durma, şu tövbeden de söyleyip durmayı size bağlı. Yaş yıllarıma bağlı, size bağlı, avadan mağazıya ben. Bu benim 30 yıllık vaktim, 30 yıllık çağım benim. Şu yıllarda ben yaşama amalı diyen vaktilerimdi. 91. yıllar kimse okumanın buzuk vakti. Hemen misal ahlımı saklayınıp çağırayına vakti, şu vakti miktarları çıkarmaya başladım. Bu sene 21 yıllık vaktim. Ben özüme 21 yıl olanında biravlarla tanışıp olmaya başladım. Olanı sözlerini, olanı kuyularını oraya sözler yazmaya başladım. Aytamanın özünü devirlerim arasında mısın ben? İyi de yakşı şair dediyse bana o zamanlar. Bu benim ulanım. O kadar 11 yıl olan. Eminden şu 11 yıl olanında ben başlagamam şiirler yazmaya. Aytamanın ben şunlay sahnada göresiz neçik özümü yılların avatırlı dövrlerimden yolmaya olamam. Ne de 50 yıl geçken şuna da ben ömrüne şahitlemeyi sevmem. Oyda ömür, yaş yıllara kaytayım. Onu komşuluk terezesini bağayım, uçaklayım, yılı sözler aytayım, gösteyim eskiye oğar bitik tağayım. Oyda ömür, yıl durmağa yaşlıktan, ömrünün suyun çağı alarsan, attay çapta taşlar taşlıktan, yıl bitkene suyun yılga salarsan, yaş yıllardan tavayım özümünü, bir yedeş durmaz çarşım harsız yaş, tanır iken görse düzsüz yüzümünü onaldığına tursan, akbaş, ayazbaş, suyunma koy, yüreğine çomulup, buz bağından kapısız ve aygısız, gömülekli uçmağa koy, gezeme, yaşlığımda oysuz, dertsiz, kaygısız, koy biraz daha, konuşu kızını vereyim, ters yolunu lap başına kaytayım, ağrılamayı koysa tapkan anasını artta oğar, harlıken aytayım, bir ayga koy, yaşlığımda suyuncu, suyu verimini haksız kuyda süymeyim, 20 biti başlağa çerme olacak bir faydasını çirkimeyim, büyümeyim, bir gün koy, ters işlerimi geçtirme, atanamını aldığına bir kaytayım, bırdağı bir uçaklayıp olanı, gül iyisi töşeğine yatayım. Bir saatka, bir minutka, mühletke, yok ben netirmekten fayda yok. O yoldan içine yılga da kayıtlasan, yaş yılların süymeyirler fayda yok. Yaş yıllara oyda varıp konaklay, tarımağa koymaşakız balakka, yaş yıllardan gelgen gitçi konaktay, ulanım var, min makta olur Allah'a. Biz bilmeyiz ne buların alayakta, ömrümüz arka teren algasay, biz ulular suklanavuz yaşlığa, yaşımsa kullu olmamasay. Ben hala buraya etmeseydim, bizge de nasip olmayı da yaşavda özümü yaş yıllarımın yolu şolar bana hak etmeye. Ama kalsa bugün sahnada şolay imkanlık var. Ben özümü yaş yıllarımda olan laf etmeseydim biraz. Kaybetmeseydim şolan da alıp gitmeyeseydim sahnada. Yürü de yaş yıllarımda yürü.
Bu konsertni yürütecek beni kurdaşım, kompozitör, pevet, köp ulu yıllarda diplomat bolgan, utup gelgen, biz aytağın kuyda обладатель бархатного голоса, золотого голоса, заслуженный артист Республики Дагестан, автор-исполнитель, композитор Адиль Утунгуев. Добрый вечер, дорогие друзья. Ассаламу алейкум. Мы рады приветствовать вас в этом замечательном зале, на таком замечательном мероприятии. Заждались все присутствующие в зале, долго говорить не буду, но не могу не пожелать в этот замечательный день Гебеку. Вы знаете, все присутствующие в зале, наверное, знакомы с этим человеком. Ну, наверное, как бы правильно сказать, вы знаете, до мозга костей добрый, очень интеллигентный, очень тактичный, безотказный, замечательный человек, очень хороший друг, умеет дружить, умеет ценить дружбу. Ну, очень много можно говорить об этом человеке. С этим человеком просто приятно даже разговаривать. В этот замечательный день, в первую очередь, конечно же, хочется пожелать ему самое главное, друзья, в нашей жизни, это здоровье, согласитесь? Крепкого ему здоровья. Я думаю, будь оно у него еще хотя бы на протяжении лет 30-40, мы будем радоваться этому человеку, будем радоваться всему тому, что он делает. Будем его слушать, будем исполнять песни на его стихи. Дай Аллах, чтобы все в жизни у этого человека было хорошо, чтобы все было хорошо в его семье, чтобы очаг его, дом его процветал и наполнялся. С днем рождения, Гебек! Ну и сегодня, дорогие друзья, очень много звезд дагестанской эстрады, кумыкской эстрады пройдут через эту сцену с поздравлениями и с песнями. Все песни, которые прозвучат сегодня, написаны, тексты этих песен написаны, естественно, Гебеком Конакбиевым. Я не буду, опять-таки, задерживать вашего внимания. Концертную программу нашу мы решили начать с хореографического номера. Встречайте, на сцене ансамбль «Акташ».
Вот видите, как оно получается. Сейчас зашел за кулису, и мне делают замечание, что это ты там запинался вначале, задерживал внимание. Вы знаете, есть различные мероприятия, на которых текст заучен. Я называю эти мероприятия мертвыми. Ты выходишь просто тупо, проговариваешь все то, что тебе написали, и концерт продолжается, он начинается хорошо и также продолжается до конца. Здесь же сегодня хотелось сказать от души и искренне. Поэтому, может быть, были какие-то запинки. Я думаю, что также от души и искренне скажет